البلاء مؤكد بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لا رضعها. Bizim ayollarımızda teşhir mesele. Ko'radi. Erkeklerde de bu oldu. Ko'rak ayollarda var bu narsa. Peygamberimiz aytadi. El bala'u muakkadun bil mantık. İnsanga kele turgan bale insanın tiline baylanmış bo'ladi. İnsanga kele turgan bale insanın tili sebebinden keladi. Felav ayyara rajulan bi rada'i kalba. Eğer bir insandır, yani itemgirdir, itti emümüne ayıptar, itti emümüne lanattar, sögötürgan bolsa, la rada'aha bayağı insan itti dağıneni kalışı mümkün. Gördünüz mü? El bala'u muakkadun bil mantık. Bale insanın oğuzundan tiline baylanmış. Ayallarda var, akıttın sındı. Akıttar ısını odat balda. Ölümünü köreyim, ölümünü olturayım degen sözler var. Ölümünü olturayım degen, ölümünün peşinesinde, senin ölümünü körüp, peşinesinde olturayım degen söz. Anan baldarı öz ötürdü. Eğer bir de perişte amin degen olsa boldu. Ölümünü olturup, tınçıp kalasın şunu. Söylegen sözde, Жақшы сөз, урушқан мезгилде, аны сөккөн мезгилде дары жақшы сөз менен. Алым болуп кеткен, кары болуп кеткен. Таква болуп кеткен. Кыскасы, жақшы нерсе менен уруш дейт өтөй. Ошол жаман нерсе менен урушуп атабыз, путу сынып атат, өлүп атат, башка болуп атат. Ошол биздин оозубуздан ата-эненин оозунан чыгып аткан сөз себеп болот. Башка бир хадистерде келет. Дуасы сөзсүз кабыл боло турган инсандардын катары ким? Ата-эненин дуасы балага кылган. Жақшы дуабы, жаман дуабы айырмасы жоқ. Сөйлеген сөзүнү этият кылып, баланы урушканда этият кылып сөйлөйт. Дароо эле өлүгүнө отуруп, же болбосо жаман сөздөрүн сөйлөп